zogcwalisa ini bazana isiprofeto sencwadi kaIsaya ngithi esithini esithi ngelinye ilanga siyophiwa indodana ngithi bese sizalelwa ini umntwana angithi bazalwane. Now wase yayizala kuMaria lengane ingane le ezelwe ingane ubani uJesu angithi kodwa ubani indodana uKristu ohleli kuJesu. Haleluya. So uJesu uKristu ufike embethe ini emhlabeni inyama. Haleluya. Ngoba wayengeke uKristu azofika emhlabeni enjani engayigqokile inyama ngoba wayengeke azakwazi ukuba in touch with the earth. Futhi wayengeke azakwazi ukusiza umuntu osemhlabeni enjani engayimbethi inyama. So kwabizakala ukuthi ke manje uJesu ukuze azokwazi ukuhamba emhlabeni akambathe inyama njengomuntu osemhlabeni. Khumbulani ukuthi emhlabeni kulahleke ubudlelwane phakathi kukabani kukaNkulunkulu nomuntu. So ukuze uNkulunkulu azolungisa kwafuneka yolanda ulast Adam. Kube uyena ozofa, not second Adam, ulast Adam. Kube uyena ozofa azolungisa. Now check ke ufirst Adam owasemhlabeni. Ulast Adam uvele ezulwini. Hallelujah. Ufirst Adam ube nani ngesikhathi ulokhuzana uAdam ewa ensimini yaseEden kwa contaminateka igazi lakhe. Hallelujah. Igazi lika Adam labe selihamba isono. That is why yonke into ezelwe owesilisa through owesifazane injani izalelwe esonweni inegazi lesono. So uNkulunkulu kwakufanele enze iplan yokuzoclean igazi lomuntu. Amen bazalwane. Kwangangcolanga igazi kuphela kodwa bese kungcole nethempeli. Hallelujah. Amen. Now ke uNkulunkulu kwafuneka enze iplan yokuthi ke manje akubeke manje kuzozalwa ke ozolungisa lesisimo sesono. So kuma ngabe kuzalwa uJesu ibalulekile lento yokuthi si understand lento yokuthi wazalwa by a virgin. Because when we speak of a virgin, we speak of purity. Because our God is pure, he needed someone that is pure ukuthi azobeka imbewu yakhe. Number 2, uma ngabe uJesu ezobekwe esibelethweni sesifazane akazange azabekwe umuntu wesilisa ozalwe kulomhlaba kulenyama yesono. Kwafika ingelosi yathi ingelosi kuyena ubusisiwe esifazaneni uzokhulelwa uzala indodana bese ethi le ndodana ozoyizala abuza uMaria athi kuzokwenzeka kanjani ngoba wesilisa ngimazi because yena wayekubuka in human terms. You understand ukuthi ukuze kube khona umntwana kufanele kube khona wesilisa nowani nowesifazane. Emva kwalokho besithi ingelosi kuyena lalela ke Maria into ezokwenzeka umoya oyingcwele uzokusibekela. Amen. Ngamanye amazwi uma ngabe bazalwane kuzokwenziwa into yasezulwini kuzofika into yasezulwini emhlabeni ayifiki umoya oyingcwele engekho. Every time uNkulunkulu efuna ukuletha into yasezulwini emhlabeni uyiletha ngomoya oyingcwele. Hallelujah. Lithi ke iBhayibheli ke wabe sethi uzokusibekela ilentuzana umoya oyingcwele. Mayise kusibekela umoya oyingcwele uzobusuya khulelwa. Bese ethi uzokhulelwa lokho ukukhulelwa kungumoya ongcwele ngithi. Ngamanye amazwi nawo ilentuzana masingayithatha ngekwethem yamanje sithi isperm esahlala kuMaria siyofertilize iqanda was the sperm from heaven. Esasisuka kuNkulunkulu uqobo. Hallelujah. Uma sifika lapha na remember imbewu yomuntu wesilisa iyona ephethe igazi lomntwana. Ngihlale ngiyibuza ukuthi kwenziwa yini uma ngabe sekuzozalwa uJesu kungatholakala indawo la kwakuzoba khona abantu abaningi. Kodwa kufanele ukuthi uma ngabe fika lapha yana ababezobalwa khona ngithi babezobala eBethlehem ngithi mabezobalwa la eBethlehem ukhulelwe lo muntu highly pregnant. You understand? Umbuzo wami uthi njoba wayihlele embongolweni yini amanzi engaqhumanga? Because that's another question. Khona uhlaba uMampanza ngasitshela khona umunye umama wayekhuluma lento omunye udokotela wayekhuluma lento ethi uma uhamba ngemoto usu highly pregnant understand kule kwenzakalani kambe long distance uma uhamba long distance uhamba ngemoto nje yini eyenzakala yishoni uya wenza njani shoni uya induce ukuthi usheshe ilabor ngithi
So wenzile ibhishesha yenze njani ifike ngiyazibuza kuMaria ke egibela imbongolo amanzi awaqhumanga esasembongolweni kwalindwa futhi ukuthi athi mayifika kwi-in angatholi indawo bese yothola ke nansi yale ndawo lekuthiwa yini kwakuthiwa isemkhombeni wenkomo ngithi uyacabanga ukuthi uJesu uzalelwe la kuhleli khona ini bazalwane inkomo and uNkulunkulu wenza sure ukuthi uma ngabe sebeletha uMaria there is no one to help her ngoba kwakungafanele bekhona isandla somuntu esithinta leli yagazi so ngiyacabanga ukuthi uyena uNkulunkulu qobo lakho wayinqumela iumbilical cord you understand ngoba kwakungafanele leli yagazi lisheshe liqonse isikhathi singakafiki haleluya lithi ke iBhayibheli ke uJesu ke enye into engiyithanda ngentawo yegazi uma ngabe ubhekisisa igazi lithi iBhayibheli incwadi yaLeviticus lithi life is in the blood igazi lona elithwala wonke ama nutrients omzimba womuntu haleluya amen uma ngabe ke kwangcola igazi kungcola umzimba wonke uma ngabe igazi leke laba poisoned wonke umzimba uba njani bazalwane uba poisoned number 2 uma ngabe ufuna ukubulala umuntu umbulala ngendlela eyodwa ngokuthi umgwazi noma umenzeni mawumdubula umuntu kuphuma ini igazi you understand bese enze njani kuthiwa liyalahleka igazi then the person will die ngiyambona uyifele natural but sesikhuluma nje mawumgwazi umuntu amen bazalwane so lithi ke iBhayibheli ke ulento uzathi oh igazi ngithi okay the other thing ngengani ngemzimba yethu imizimba yethu bazana ngithi niyazi imizimba yethu ngokomthetho umsebenzi womzimba ukuseva igazi kwama organs omzimba ukuseva igazi ngoba igazi lomuntu libalekile inhliziyo nje umsebenzi wayo uphampa igazi kuphela haleluya amen liklinwa yini igazi kambe izinza ngithi imali yalapha entsweni lifike lizoklinwa yini anisebona manje ukuthi ama internal organs onke la even show the veins iwona ayini ayisebenzisani zegazi haleluya now igazi libalulekile ke kumuntu because life is in the blood but now nangu ke lo muntu igazi lakhe is contaminated by sin so Jesus had to come azokwenza njani azochitha igazi lakhe so that he can cleanse umuntu ebese kuthiwa isono somuntu senziwa njani siyathethelela iqhamuka incwadi kaIsaya ithi noma ngabe izono zakho bezibomvu kwegazi kodwa lika Jesu liyakwazi ukuyihlanza zibe mhlophe njengeqo ilona lodwa igazi lika Jesu likwazi ukuhlanza izono zomuntu haleluya now ke iBhayibheli bese ke lithi ke igazi la Jesu ke lafika ke lachitheka ke besikhuluma ngalokho angithi on Friday ukuthi lichithekile igazi lika Jesu now igazi lika Jesu lichithekela ukwenzani bazalwane to pay the penalty of sin so lento isitshela ukuthini the penalty which is death was paid in full ngamamazi uma ngimukela uJesu eba inkosi nomsindisi igazi lika Jesu into yokuqala eliyenzayo livele lihambe liyosula ipenalty ebese wena usala ungasena penalty usu debt free amen so lifike lisusa ipenalty of sin igazi lika Jesu angithi bazalwane bami amen limhlanza umuntu so uJesu ke ukufa kwakhe kwamenza waba isubstitute for us wafa endaweni yobani bazalwane yethu ukuze thina singabe sisafa kuchaziwe ke la ekhaya ubambokazi wayichaza kahle le yanto bazalwane yokuthi uJesu njengoba esiphambanweni uNkulunkulu engasafuna ukumbheka nakho sekuba mnyama ezweni niyakhumbula ngithi bazalwane uma ngabe kuba mnyama ezweni laphana kwaze kwanelanga uqobo langafuna ukumbheka olidalile haleluya uma ngabe lingafuna ukumbhekela olidalile into eyenza ukuthi angabe sabhekeki ngoba wayesethatha inature of sin yaba kuyena so when Jesus took our nature of sin wabe senza exchange kwase kuthi nature of righteousness yasuka kuyena yazohlala kuthina yena uyalapha esiphambanweni nje uzuyakhala uthi baba ungishiyelani na ingoba wayesegcwele isono hallelujah so there was an exchange eyenzeke esiphambanweni when Jesus died wathatha konke ububi bomuntu babethelwa kuyena umuntu waseke emva kwalokho eba nethuba lokuthi usengahlanjululwa abe clean angithi bazalwane aligcinike lapha iBhayibheli lithi ke igazi lika Jesu maselifikile aligcina incwadi amaHebheru ithi igazi liyayihlanza ngisho unembeza wethu
Hallelujah. So uma lifika nje igazi lifika lenze njani bazalwane? Lihlanza unembeza womuntu. Hallelujah. Igazi lika Jesu bazalwane into engithanda ngalo ile yokuthi liyayidestroy inature yesono kumuntu. Amen. Igazi lika Jesu brings reconciliation between man and God. Uma ukhumbula kudala abantu bebenze njani? uNkulunkulu wabavulela indlela uAdam noEva mangabe beqeda ukona bathatha ini bazana amahlamvu bayimboza ngithi. Hallelujah. Uma bemboza amahlamvu beyimboza ngamahlamvu uNkulunkulu wabona esezulwini ukuthi yabona ke lapha they are trying ukwenza okungenziwa yibona, but mina ukuze ngikwazi ukuphinda ngibabheke ngizobabheka only if I look at them through the blood. Lithi iBhayibheli wehla uNkulunkulu wafika wabulala isilwane wasebambathisa isikhumba bambathisa sona sasinegazi so that God will be able to look at men again. Wabe seshiya lapho uNkulunkulu umthetho ukuthi ke unjalo ngonyaka umuntu akahambe ayothatha imvu engenasici abeka izandla phezukwayo ebese emva kwalokho iyalokhuzana iyabulawa kuchithwa igazi ukuze kumbozeke izono zomuntu. Kodwa igazi lika Jesu alisayimbozi izono. Elika Jesu igazi liyazisusa izono completely. Hallelujah. Uma ngabe lifika igazi lika Jesu alinandaba ukuthi isono esincane noma esikhulu yini. Hallelujah bazalwane. Kodwa lithi malifika lihlanze kwasani usale ubizwe ngegama elithi you are a brand new creation. Amen bazalwane. So that is the blood of Jesus. So sahlanjululwa kanjani? Enye into enziwa igazi lika Jesu was to cleanse the temple which is the body of a man. Amen. Hallelujah. Amen. Ngithi bazalwane bami uJesu mangabe sesesiphambanweni uzwakala ekhuluma amazwi alapha ngasegcineni ethi it is finished. Ungazi ukuthi mayekhuluma lapha wayesekhuluma nomoya engcwele ethi ke moya engcwele elami igazi selichithekile manje. So seliwenzile umsebenzi wokuhlambulula ithempeli. Sengiqedile ngethempeli. Hayi ukuthi useqedile ngomsebenzi ayezowenza kodwa sengiqedile ngokuhlanza ithempeli. Uyambona mangabe eqhamuka mangabe efika ekade engena ethempelini uzwakala ethini uJesu ephethe inkalvasa ngithi. Ufike uthi nenenza ithempeli lika Baba ini umume wabaphangi. Lithi iBhayibheli wabashanga enkalvasa wabakhiphela ngaphandle. Yanasana lelo kwakuyithempeli elinjani bazalwane lasemhlabeni. Kodwa leli thempeli eliyimzimba yethu lihlanzwa ngegazi lika Jesu. Imzamo yabantu bazamile abantu ukuthi bahlanze leli thempeli kodwa bahlulekile. Isono bazalwane, isono simbi, isono this is what does to umuntu. Yalibona leli phepha leli ukuthi beli clean ngithi. Kodwa ngesikhathi kungena isono safika umuntu samenza waba mumbi. Samnyomfoza umuntu isono. Wangabhekeka kuNkulunkulu. Noma ngabe kuthiwa bezikhona izinto ezizanywayo kodwa beyifike imboze kodwa singakwazi ukulungisa. Hallelujah. Ebese baza abantu ke bathi abantu hayi ngesonto ngizohamba ngesontweni uyozama ukuyayina ayilungise kodwa akususiwe ukona kumuntu. Ay kusamile kusanjalo kodwa igazi lika Jesu lathi mangabe lifica lasifica sinje sibabi singabhekeki sinyomfozekile sinyomfozwe isono. Lathi mangabe lifika igazi lika Jesu Kristu lafika lasusa lesasilate esimbi kwaba khona iexchange benginje ngathi mangabe ngamukela uJesu ngase nginikeza obusha ngase ngiba isidalo esisha ebese lithi zikaNkulunkulu emva kwalokho sesidalela imisebenzi emihle. Incwadi First chapter 2 verse number 10 ithi yena ngesikhathi ngiqeda ukwamukela uJesu ngibe senginikezwa imisebenzi emisha okufanele ngihambe kuyona. So le misebenzi emisha ibhalwa uNkulunkulu ayisabhalwa isono manje. Hallelujah. Akugcini lapho bazali ngalesikhathi sesenziwa brand new lithi iBhayibheli we become the righteousness of God. Senziwa sibe ukulunga kukaNkulunkulu. And lokhu kulunga kaNkulunkulu is not a temporal thing, it is a permanent thing. Amen bazalwane. Okay, sengizondedela ela ngithi. Hallelujah. So zihlanzeke izono zomuntu. Now uJesu enye into abeyizele esiphambanweni was to prepare abantu to receive back the Holy Spirit. Eminye imisebenzi emkhulu uJesu akade ayizele ukuthi azosiprepare sabantu ukuthi sikwazi ukuthi sithi receive back the Holy Spirit. Remember mangabe uNkulunkulu ekade edala umuntu ithi iBhayibheli wamenze njani? Wambumba waseyamphefumulela. Hallelujah. Wafaka uqobo lwakhe kuyena umuntu. Amen.
Now uNkulunkulu bezela ukuzosiprepare lokho. But ke now bengifuna ke sizeni ke bazalwane bami sizobheka angisanivulelanga amavesi. Where my okay so bese wavule kulungile. Now i-purpose of resurrection bekuyini ke? Angithi uJesu ufile bazalwane. Namhlanje bekumenyezela kuthi unjani bazalwane uvikuyile. Angithi bazalwane nathi sinje senze njani bazalwane siyamemezela sithi uJesu unjani uvukile. But what is the purpose of resurrection? First of all uJesu uvukile ngenxa yokuthi into eyenza ukuthi uJesu avuke nje eyokuqala kunako konke okunye okukhona was that wayizokhombisa ukuthi he has victory over sin. I-resurrection nje isho njalo uma ngabe vuka nje thuneni uthi I am victorious over sin. Ngamanye amazwi usihlulile isono. So njengoba uJesu esihlulile isono nathi simamukelile lo Jesu ohlula isono. Okusho ukuthi nathi sinjani sisahlulile isono. Hallelujah bazalwane bami. Isono senze njani bazalwane sisihlulile. Lesono esenza ukufa ukuthi umuntu afe inguna phakathi. Hallelujah. Lithi sikaNkulunkulu ngokuba uNkulunkulu alithanda izwe kangaka waziwanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa ukuba yilona lo okholwa yona enze njani angabhubhi kodwa benjani abe nokuphila okuphakathi. Incwadi kaJohane ngiyayithanda mangabe uqhubeka uyifunda ithi njengamanje mase samukela uJesu sesidlulile thina ekufeni kodwa sesingenile kuphi khona ekuphileni. Ngamanye amazwi akekho umuntu ngokomthetho ofuneka afa esihogweni. Hallelujah bazalwane. Akwekho umuntu okufuneka afe inguna phakade kodwa simele ukuthi sithi mangabe sifa kodwa sazi ukuthi siyekuphile nonguna phakade. Ukuze ngiye kuphile nonguna phakade ngidinga ukuthi ngazi ukuthi uyedwa umuntu ongisa khona. Lithi munye umlamuleli phakathi komuntu noNkulunkulu umuntu uKristu Jesu. Amen bazalwane. Uma ngabe uhleli ungakaziboni ukuthi udinga ukulanyulelwa usenkingeni uyeka ithuba lisekhona. Ngamanye amazwi uthi awufuna uku-extend isandla sokukhola ukuze uthole ukuphila ongunaphakade. Ukuphila ongunaphakade awukusebenzela uyakuphiwa. Ukuphiwa ngokwamukela uJesu. Siphiwe bazalwane umusa uNkulunkulu. Ayikho into enhle sayenza bazalwane. Asenzanga lutho oluhle sasibabi kodwa kwafika umusa. Nomusa wafika wazositshela wathi uJesu ufile endaweni yakho. Waba yi-substitute for you. Awusakwazi ke wena ukufa ngenxa yokuthi uJesu wafa. Hallelujah. So we have victory over sin. Hallelujah. The second thing uJesu ayizele weza wangagcina ngokuthi usinikeza victory over sin. Wazosinikeza even victory over the penalty of sin which is death. Sine victory ngenxa kaJesu. I-resurrection ngisho njalo ithi we are victorious over what? The penalty of sin. Ngisho ngawa la manje bazalwane ngithule du angisho ukuthi sengizowake bengisho nje isamningi imphefumulo ofuneka ilando ngisho ngathula manje bazalwane into engiyazi iyodwa ngizoba absent kulomzimba but in a twinkle of an eye I will be present with the Lord. Bazalwane niyasikhumbula isicebo noLazaro. Hallelujah. But lithi iBhayibheli labantu babephila bobabili emhlabeni. Lo munye ephila kamnandi eTamasa edla kahle. Lithi iBhayibheli ayikho into angayigqoka wayigqoka ezelineni. Hallelujah. Bese kuthiwa kwakhona lo munye wayehluphekela eyihlalela lapha yana ethatha imvuthuluka ewa lapha etafuleni lesicebi azodla yona. Lithi iBhayibheli wayekhothwa izinja ilonda. Lo ngala ngicabanga ukuthi wayene medical aid mangabe nje ekwathi athathwa yiso lapha na yabona ngithi. Hallelujah bazalwane. But lithi iBhayibheli kwafika isikhathi esifikela wonke umuntu. Ngabazana kunesikhathi esifikela wonke umuntu. Lithi iBhayibheli ozelo wesifazane siyomfica leso sikhathi sokuthi afe. Abe absent in the body. Lithi iBhayibheli uma ngabe beba bobabili beba absent in the body. Lo munye uphaphama uhlele esifubeni sika Abraham. Lo munye uphaphama usebhlungwini. Hallelujah. Amen. Ngiyamthanda ke lo sebhlungwini uzwakala ethi hey angithanda bakithi beze la. Awuhambe awuthumele yena lo file ayobatshela ukuthi hey ungayithathi le ndlela engayithatha. Ngeke ngibone mangabe sekuthula umuntu abantu bethi uzisikhonzela. Ukhonzaphi? Ukhonza kubani? Ufika ubatshela ukuthi nathi siyezi uyaphhi la yakhona. Uma ubekwazi ukuvuka ubezokutshela ukuthi kubhlungu la ngikhona. Abantu abaningi bacabanga banale mentality abantu abaningi ukuthi umuntu mayisethule uyalinda ahlale until azangcwatshwe. Ayikho leyo nto bazalwane. The moment you die you go straight to where you okade usebenzela khona. Straight same time in a twinkle of an eye you are gone.
Uma ngabe thina sesikhala siyobeka umzimba wakho, siyawubeka siyakhalela phela ngoba phela kuhlukene inyama nani nenyama. Kodwa bazali yazi ngiyabajabulela abantu abahambe lithi iBhayibheli babusise abafayo befele enkosini. Ngoba imisebenzi yabo iyobenze njani iyobalandela. Ngelilanga siyofika kubona sifike sithi hawu mfowethu siyabonga sesesafika nathi. Webazalwane khona sebekhona lena. Khona sebekhona. Lithi iBhayibheli bayifu lofakazi. Kodwa bazalwane bayifulani bazalwane lofakazi. Bazalwane kunesikhathi esihlalele ezulwini noma singesihlalo nomphelo sisazobuya size emhlabeni ngoba lo mhlaba esikona usazodlula. Webazalwane usazokwenza njani? Usazodlula lo mhlaba esihleli kuona. Kunesikhathi bazalwane sospende ezulwini noNkulunkulu sihleli noJesu Kristu iBhayibheli siyohlala etafuleni. Lithi iBhayibheli bonke abamukelile kunengubo ebalindile. Bazalwane bami lithi iBhayibheli phambi kwesihlalo nesihlalo kunetshe elibhalwe igama lomuntu. Kodwa bazalwane, kodwa bazalwane, khona indawo esilindile. Siyaya nje siyoyi-enjoya for a time being. Sithi ukuhlala nje khona. Yabona sihlala nje kancane, kodwa bese siyabuya futhi. Ngoba uNkulunkulu izulu wayidalela yena lona, thina wasidalela umhlaba. Amen. Hallelujah. Resurrection. So he conquered death. Wakunqoba ukufa emzimbeni. uJesu wakunqoba kuphi bazalwane? Emzimbeni ukufa. Wakunqoba ukufa. Nathi silindile usuku la khona ukufa. Lithi iBhayibheli kuyophosa echibini elivuthumile. Bazalwane. Bese lithi iBhayibheli bese uyabezwa ke khona abaqhamukayo baba sebethi ibhubesi libe selidlutshana. Lidla kanye nemvu. Kodwa bese bengabe besachaza ukuthi ngaleso sikhathi kuyobe bengasekho bonke laba abanye abangamamukelanga uJesu. Kunevesi babese encwadini kaIsaya elithi ngelinye ilanga siyonikezwa isikhathi sokuthi ke siyolunguza. Siyolunguza nje ke sibabone bekhala. Lithi sikaNkulunkulu lapha yana esihogweni bazalwane impethu yakhona ayifi. Nelangabi lakhona akulona nje lelangabi lomlidlwana lo esubasekhaya lothi uma ngabe ukushisila ukhala. Lithi iBhayibheli umlilo wakhona umlilo webrimstone and sulfur. Bayazi abantu abenza science la ukuthi uma ukhuluma nje sikhuluma ngento encane sulfuric acid. Sulfuric acid uma uyithatha nje ngingayicontsisela la kule keyboard ivele ibhoboze same time kuyoshona phansi same time akudluli ngisho second kunje shwi. Ngikhuluma ngento encane sulfuric acid. What about brimstone and sulfur? Echibini elivutha umlilo. Ngilanga kufanele sifundise ngesihoko. uJesu ufundise kakhulu ngesihoko than heaven. Amen. Hallelujah. uJesu bazalwane bami uthe mangabe wavuka wa destroy the fear of death. Ayekho umuntu ayisaba ukufa njengami. Anginandaba manje nokufa baba, angikusabi ukufa. So uJesu mangabe uvuke wathi ngizo destroy fear of death. Angikusaba mina ukufa, ngangisaba ukuthi mangabe sengishonile lapha sebengishiya phela khumula le indaba zakudala lezi ukuthi awuhambi uyabalinda nje baze bakushiyeke. Angisabe yasemathuneni ukuthi mase bengishiyile bazongifikisa laba kade bafika la. Angisabe into engekho. Angasabe cabanga ngisabe into engekho. Ngicela ngifunde kancane amaHebrew chapter 2 verse number 15. Sesiyathandaza bazalwane. Usheshise. He destroyed the fear of death. Asakusaba ukufa bazalwane ngoba sesidlulile kona. uJesu ufikile bazalwane wathatha isting sokufa. Uyamuza mangabe sekhuluma umpostoli Paul uthi death where is thy sting? Ngoba uJesu ufike wenze njani? Wakuphuca udosi ukufa. Hallelujah bazalwane. Amen. And also that he might deliver and completely set free all those through the haunting fear of death were held in bondage throughout the whole course of their lives. Yeah, bazalwane, if fear of death it holds abantu into bondage. Hallelujah. So uJesu ufikile to deliver us from the fear of death. Wangagcina lapho
uJesu futhi wenze njani ufikile wazokwenza njani uma ngabe efa ngicela ungifundele lapha Romans chapter 8 verse number 12 and 13 So then, brothers and sisters, we have an obligation, but not to our flesh, our human nature, our worldliness, or sinful capacity, to live according to the impulses of the flesh, our nature without the Holy Spirit. For if you are living according to the impulses of the flesh, you are going to die. But if you are living by the power of the Holy Spirit, you are habitually putting to death the sinful deeds of the body. You will really live forever. Amen. Niyalizwa ngithi lithi Bible will really live forever uma senze njani sithi put to death the sinful deeds. So uJesu mangabe vuka uvuke wasinikeza amandla ovuso. Khumbula ukuthi uJesu bengakavuka amandla kaMoya Engcwele engekho. So uvukile uJesu wasivukela nani nokuthi sibe namandla okwazi ukuthi sithi put to death in bazalwane our sinful nature or sinful deeds. Amen bazalwane. Hallelujah. Luke chapter 9 verse 1 and 2 siyalazi ke leli ngiyalithanda uma ngabe uJesu evuka esiphambanweni uvuke wasezosinikeza iauthority and power. Hallelujah. Uvuke wasipha ini bazalwane authority wasipha ini bazalwane power. Funda sisi. Now Jesus called together the 12 disciples and gave them the right to exercise power and authority over all demons and to heal diseases. Yabona ngithi niyalizwa ngithi so uma ngabe vuka uJesu sinikeze ini authority and power to deal with what demons. Number 2 to heal all diseases. Amen. Hallelujah. Wangagcina ke lapha emva kwalokho uthe seqedile wabeke emayevuka nje uJesu wavuka wenza something. Mangabe sehlangana nabafundi bakhe lithi iBhayibheli wabaphefumulela wathi receive the Holy Spirit. Ngoba la selihlanziwe itemple so he had to bring back the Holy Spirit. Lithi iBhayibheli mangabe ulifunda kahle uJesu yena yedwa uhamba emhlabeni without the spirit and a spirit without measure. Angithi cela ufunde sis John chapter 3 verse number 33 kuya kule ntuzana I think 234. Whoever receives his testimony has set his seal of approval to this. God is true and he knows that God cannot lie. For he whom God has sent speaks the word of God, proclaiming the Father's own message. For God gives the gift of the Spirit without measure, generously and boundlessly. The Father loves the Son and has given and entrusted all things into his hands. Amen. So He who believes and trusts in the Son and accepts him as Savior has eternal life that already possesses it. But he who does not believe the Son and chooses to reject him, disobeying him and denying him as Savior, will not see eternal life, but instead the wrath of God hangs over him continually. Amen. But uniyalizwa lapha ngaseqaleni likhuluma ngokuthini ukuthi uJesu had the spirit without measure. So uma ngabe uJesu esevukile wabuya wazophefumulela abafundi bakhe also to give us the spirit without measure. So i-resurrection isinikeze ini isinikeze ukuthi sikwazi ukuthi umoya engcwele ahlale kuthini without measure. So lo moya engcwele okuwena is the same Holy Spirit without measure owawuphezulu kaJesu. Hallelujah. The same Holy Spirit futhi i-resurrection yaphinda futhi yazosinikeza ini ukuthi sikwazi ukuba baptized in the Spirit. So awukwazi ukuba baptized in the Spirit ungahlangananga noJesu. Because kufuneka uqale uhlanjululwe ngegazi likaJesu. Mase uhlanjululwe ngegazi likaJesu then you receive the Spirit of Christ which is the Holy Spirit. Bese lithi iBhayibheli emva kwalokho ke thina ke sesiwumzimba kaKristu ngoba umoya kaKristu ohleli kithina. Hallelujah bazalwane. Amen. Amen. Hallelujah.